Kumtlinglo ngaihzawn eat riauna pedophilia tin kan soi mai zel amai ro chu kumza ta zirin term sang sang om ve a kan hriat larber pedophilia hi kumsom pathum le hnuailam ngaihzawn chak tlat na soina ania hebephilia hi kumsom pakhat atanga som pali ephebophilia hi kumsom panga atanga som pakwa ramchang kangzo ka chuan he topic hi a sensitive in an ngai thu tak le a amai ro chu keini ram chunga ve thung chuan pongsual chin na thlengani ngot lo chuan kan la en liam na saviau mai age of consent mi in mi pat mei chiat na konga ama du thlan na amang ve thei to ani ti danin a pom thei chin chu kumsom pariat ania kumsom pariat pel to in kumsom pariat noilam mi sex man puyani chuan anau pangzo khaloin phal engang ma se pongsual statutory rape ani tho hei hian ser emotak sa peng khoi lai po zamo rong kai khoyani phot chuan in fo thleng na huam vekani sikul nau pangan lo banga kongsira mi panha thok emo thian ho lo om ten lo chai nom na iwa chelo lo ti mai te hi tun thleng hian kan la ban san thei meu lo social media lama po kumtlinglo ti share reng an ma ni emo an chung ten an thalak an han posa ka ngak lian don lo ti mai te hi kan la shat em kan ri ruput mangkha alang chiang hal thin fiam thu mai po ti taila kan ngai thu tak em thila fiam thu kan tho nga em ni anau pan lai pong sual tok bula zamo fiam thu tho chu kan tri duk le loi si lo mo me chia chang ani lo me pakum tlinglo nula senior monu thloin an o chat mai te hi soitur kan hriat nual ka ring atamzo kin kan nui liam maya ala thu tak deuh polin kan soi sela dan kala ni zia hi kan ngai to thleng ngai lem lo dan lam chu da thaila neuroscience lama chuan kumsom pariat chu an langai nau pangle me chetan chuan kumsom ni pakhat atanga som ni pahni hiril rufim taka du kan thlan thei kumani e antia mi patan phei chuan kumsom ni pali atanga som ni panga dai ani chutia mani chia le thahriat na fim la mang thei fum fe lo rilru la in siam puitling mek advantage la an rilru ne saka an taksa man tangkai tum hi Mizote zinga kan tam lutuk zirtir tu le sikul nau pangin ngaihzawn tamai te Sunday school zirtir tu rongbol tu in ti si moilo taka nau pang chai ching te hengmi te hian nau pang thluak thang me kan ti thuan opa an rilru in ala hriat thiam phak lo kha atakin an ton tira an nunin a chiat pha hial thin social media engang pon nan taksa lo show off in lo in post vel ma sela an ni chu in ti mu rual an lani chung koina zir lo te ani theya thian ten an zir lo te po ni thei keini a kumtling zok te hian zil haw hnekin comment lama po du tok mai lovin dm lama kanan zui mai thin chu nia The National Center for Missing and Exploited Children NCMEC tarlan danin kumsang ni somni pali khan internet kaltlang shim Google, WhatsApp, Telegram, etc. child pornography search le in thon za thimi mal makta duai ni sing ni le sanga vel ni na report ani sang ni somni pali dai ani to kumni don aliam to chu ai sang chu ni to nge yang chuti zat nau pang saruak en chak op na rama kan khosa chu ani sia hei ai kan veizol hi atul tak zetani sikul lama kan fa ta min en kol sak tu an sikul kal lam le ho lama an mi to te an Sunday school zirtir tu in an laka an trong kam man te social media an thala ka lo comment tu le lo be tu te adang pola nual theyang heng zong hian kan fa te nun ati chevek the ni ti hriaila Mizoten mana tra kan lo en liam mai thin fiam thu te khan an lo than len zel na konga ngong lian tak ane ni ti shereng chungin kan mangai tak zetani chuan ngaihpawimawh tharang u Shit na Thar channel in lo subscribe ve theu don ya